MeghalayaPost.news. Kajingilang hapleng ke Sarkar Meghalaya bat ke Sarkar Assam mentagasi kerangnya shikmana koina dhara state guest house khana parang Guwahati bani kran barbanwat ya kajingya penbait halor kajinglong jingban hagathan Jorabat khamtam ya kajing khanglat ikikali na Meghalaya banrung sha Assam barru kajing khanglat kaliang ikikali na Assam banrung shapo kajila Meghalaya Hagani kajingelang nagajila Meghalaya lami khmat dauba snyau bhalang dhar sembut menteri rangba kajila kadbana kajila Assam lami khmat dau atul bora menteri ke Sarkar Assam Ladon langru Chief Secretary Jong Baro Arjala rungkat bat kiwei pat kihe sahab Jong Kijala bani kuran sani halor kani jingïakajia kajingelang kalong bani kuran halor kilat banwengi kijing kibagi patba kinong let nongwan bat kinongnya kali kia kendu namar kajing khangla de kajingya jingyang Jong kikali hapdeng kini kijala kal hadu menta kani kajingelang kerangya syakmat balakmi lenti baon penlong ya kajingya kuran bat kilat pathai kubor hakapor lai biji no paisngi hakabaon penbena patba ya kirai bat kijingya kuran kibalami na kani kajingelang I welcome Honorable Deputy Chief Minister Dr. Good afternoon to Sir, I am Akashi, Commission Secretary. MeghalayaPost.news.